ولی تماشا نجا ادی جناب سروک بارزانی ایرو الجزیره بوتان لشرنخ لباکوری کردستان به حالبت دبه او حسرتا همو کردان و جغرافیا کردستان الدنگاریا به کجاره که جاران سروک بارزانی جنیزی و لسر ارده خواب ببینن جناب سروک بارزانی حالبت او میرادگرو درجه پدر ربازا همو سروک و ریبر و سرکرده و میرین کردانه نهاد ناوا کردان دا او لیوگرو و بگمان سرکش دوزه جبرهنده بزنبه چاوا خلق پیشوازی کرد و چا کیف خوش بون باوی کی گشتی جانو آمدی جگری سروک پارتیا ولات پاریزین کردستان لباجار جزیره بوتان نهاد گلمه کاک جانو دماتا باش به ایدیامش ویدس پی بکین جناب سروک بارزانی بجلین خوین پیشمرگاتیه و با آوائه که ساده هاتت نوا جزیره بوتان دا دنوا خلقی دا گریا امیش ویدس پی بکین هاتنا جناب سروکی بخواه تاشان پیامه که تاشان مسیجه که پیوسته رای گشتی چاته بگه گلو لجزیره راو شوایا نهاد چرچوه سردانه دا ایوار باش براستی هاتناس رزدار سروک مسعود بارزانی کیف خوشیه کی مازن جزیره و سرانسر باکور کردستان شکر ام گله کیف خوشن و سر ناو پارتیا ولات پارز کردستان و سر همه اولو اوگرن خو جاردن دبیجم که رزدار سروک مسعود بارزانی و شانداوی خیراتنا وان دکن ج odaya ki derbasi odaya denir bu. Kürdistan mala mehemiye. Elbette Cizire Botan ciyeki dirokiye ciyeki tarihe dibece emli gore ve revşe şibinerin rola Mesut Barzani berasi seranseri Bakure Kürdistan Angel Rojava Rojelat ol Bakure Kürdistan'ı hişmendiya netevi derdi peş. O bandore ki gelle girin role ki diroki şey digre ser meleku em hevedikin Rezar Serok Mesut Barzani de nav şar perçe Kürdistan'e da ve koordinasyone ki bigre serxu o aştiya nav khoyi yek reziya mala Kürdi o çareseriya mesela Kürdi le dervay velat Angel Hındre velat debe roleki diroki hecre ev şirketiye süye Rezar Mesut Barzani elbette em de kolananda irome bıçabe xudi şadiyavi em dekin gellek halkı cizire ciye varga memozin bigre hatta ciye nebinu jur derbasi medresa sorbun o jwe dereşi hatta Goristana cizire لگل جیانچاها شاندا مسعود بارزانی دیگریا گل جزیره شیل پیوی به بازانک به کلجانیه کی بشاری وان جویناند بو او بجوشک به سلوگانان بجی سروک مسعود بارزانی بجی کردستان بجی پیشبرگه به وان سرودان شی براسی پیشوازی کرد نوشی جه کف خوشیه بله ام وکی از دخوازم بال بکشینم ev sejara Bakure Kurdistan rola Brez Mesut Barzani derket oraya. Jara yekem gava peşmerge Kurdistan ser Türkiye'de derbasi ev ki Kobani bun gele Kurdistan be peşvaziye ki hoş be peşvaziye ki kelejani beştari wan karu khabatan bun. Jara diyem Serok Barzani Şahat Ahmed'e disa gelle Ahmed'e o gelle Bakure Kürdistan'e peşvaziye ki mazın bir kelejani kirin. İroji em şahadın le Cizra Botan disa gelle Cizire o jbajeredin gelle ki velat Pariz'in Kürdistan'e hatın Cizre beşari ve merasime bun. Ciye konferanse her çıka teng bu le disa tije bun. Cihitine bu gellek insan lingabun, gellek insan dervaman, gellek insan ne girtin? Beli kayık canı. Albatta hatında Serok Barzani jibu sempozyuma çarem yamalay ciziri bu. Le bukha peyamendin ciye bu necber ku Cenab-ı Seruki ve kulli vegere duze edi bahse gellek persancı kir. Av persaku bahs kiri Cenab-ı mijara pevaja aştiye bu. Kunha li Türkiye pevaja ke binavun nişanın pevaja aştiye çara serkena persakurdan kulgur ve ku Seruki jiguti دولت باوی کی جدی نزدیک ببه گله پریکوپیکی راوش پریوچید و بخاطر چند هاندره کی جدیه جبو که فیواجوه باشتر ببی گلو
Rast yani Serok Mesut Barzani vekili got ji bo devlete şi ji bo aliye din şi deve her ali de çareserkirina mesela Pirsa Kurd û Kurdistanê da deve ji dil gav babije ne gavê xapandinê ne gavên demê paşva bixin wan jî wek demê berê şerê xendekan an jî şerêdinê çêbûn zirarekî mezin da milletê Kurdî dibe ev pêvajoyên hanê bi wî rengî neşin bi rastî dibe devleta Tirkiye vekirî mesela Kurd û Kurdistanê bîne ziman û aliyê Kurdî bi wan re hevdîtinan bike li parlamentorê li herêmê milletê Kurd çi dixwaze partiyên Kurdistanî çi dixwazin dibe bi wan re hevdîtin bikin û ev mesele bi şêweyekî aştiyane bê çareserkirin. Rola Birêz Mesut Barzanî û Herêma Kurdistanê rolekî giring e elbette em zanin bi awekî hem li vê boy Bakurê Kurdistanê hem jî ji boy Rojavayê Kurdistanê gelek fedekarî û derfetê destê wan dane bi kar tînin, alîkarî dikin, navbêjîtiyê dikin. Li Rojavayê Kurdistanê ji bo yekîtiya nav mala Kurdî çi ji destê wan hatiye kirine û hêşî di dome. Li Bakurê Kurdistanê em hêvî dikin aliyê Kurdî di demekî nêzik da partiyên Kurdistanê di nav xwe da îtifaqan jî hevkariyekî çê bikin û wek ser masê aliyê Kurdî derkevin vê pêvajoyê xwedîtî lêvê bikin. Mesela Kurdistanê bînin rojevê û çareseriyê bînin. Belê Serok Barzanî berdewam tekeziya serhindê dike ku pêwîst e Pirsa Kurdan di çarçûvê her dewletekê da birê rêbêzên diyalogê bêne çareserkirin, mafê Kurdan bête nazkirin, êdî mafê hewlatî bûna wekhev di çarçûvê welatan da bû bête desteberkirin. Serok Barzanî gelek caran behsê Saykizbî ku dike ku çi qas xedir li Kurdan kiriye. Behsê Kurdan dike ku nekarîn keleşê bişar mafên xwe desteberkin, welatên serdestên deverê jî qet nekarîne bi tepeserkirinê û şer Kurdan ji nav bibin. Kewata gelên navçeyê û Kurd jî di nav da qedera wan Hûsaya di gel hevdû bijîn. Êkî ji welatên ku gelek bandoriyaya ser Pirsa Kurdan heye Tirkiye ku mesterîn coğrafya Kurdistanê û nüfusa Kurdan di coğrafya Tirkiye daye. Kewata hatina Serok Barzanî ku niha li Tirkiye behsê biratiya Türk û Kurdan dikin. Ev xwe ta çend han dere palderekî giringê gel û ev pêk were. Belê ev şî dibêjin yani bi rastî biratiya gelan egerê dixwazin an jî vê çareser be. Em Tirkiye re devleta Tirkiye re jî dibêjin ki ew mafên û ji boî Türkên li Qibrîsê an jî Türkên li Bulgaristan ya jî ji boî Türkmenên li Kerkûkê daxwaz dikin divê van wan mafa ji boî milletê Kurd jî qebûl bikin. Îro 30 milyon zêdetir însanê milletê Kurd li Kurdistanê ye. 22-23 bajarê Kurdistanê heye lê em dinerin zimanê Kurdî qedexe ye li di parlamentoya re zimanê Kurdî zimanê nenas tê îfade kirin. Di anayasayê da tu mafekî Kurda tune ye em vekirî dibêjin divê devleta Tirkiye mafê Kurda da anayasê da bijî bike mafê rêxistinbûnê vekirî eşkera qebûl bike zindanê da zindaniyên hene wan ber bidin rêl ber diyalogan aştiye vebike û aliyê Kurdî nas bike. Ev mesela şahsekî nîne mesela partiyekî tenê nîne mesela milletê Kurd e. Eger milletê Kurd ji bo statüya xwe gere mafê xwe bîne reva. Devleta Türk statüyekî nas nake û mafê Kurda qebûl nake. Em ısrarla dibêjin ki mafê me heye divê statüyekî me hebe wek millet em jî karbin xwe îdare bikin. Eger bi hev re pêkvejiyanekî devleta Tirkiye dixwaze divê hebûna milletê Kurd qebûl bike. Çatı hebûna milletê Kurd qebûl neke û tenê divê Kurdine parlamentoya da zimanê Kurdî qedexe bikî bi rastî ji vê pêvajiyê tişkî dernayê. Yani ew encamê wî xapandin bin. Ji bo wî jî em divên rastxekin. Birêz Serok Mesut Barzanî jî di vir de hesas e û gelek cara jî vekirî gotiye divê vê rastiyê devleta Tirkiye bibîne û mafê Kurda qebûl bike gore wî riya aştiyane ve bibe û diyalog bi hev re deynin. Belê Birêz Can em ê behsê bejdariya Serokî keyin di çarçovê sempozyûma Malayê Cizîrê ku Serok Barzanî xwe ji êkiş aşiq û hewadar û xwênerên dîwanên Malayê Cizîrê ye.
مالای جزیره کی سمبولیکین عرفان و شعر کلاسیکا کردیه حتی به سرکشویت تا حساباندن ری نشان داره البته تا چند اف هبونا سروک بارزانی گرینگیدان به پرسه ایدی کفن شوپیا کردان شهرستانیتا کردان زاناین کردان جاره که دندن آبا جواکی دا ناوی نوان بلند بن هیجا دبن اف بخواه تا چند گرینگه گله گرینگه اویا براسی دیروکا کردستان دردخوره دوه لدهاتیا خو دیروکا خو لشاعرین خو زاناین خو لسروکین خو دوه کرد خودی دارن دیروکا خو لکولینن علمی چه بکن مالای جزیره احمد خانه براسی فقیه تهرانه به سدان امکار نوا او بکن لور بج برن گلک دیرو که دان کرد انسان عالمانه و دوی وک اکادمیک دوی هر سال سربانا لیکولین چه ببین سمپوزیوم کنفرانس چه ببین و دناف پرچه کردستان داشی شوینو هاتنه که هبه کی او چانده کی هف بش درکه با ارته ایرو امزانه یعنی باکور باشور روجاوا روجالات her yeki odaya ki Kürdistan'e, Kürdistan velatı ki bxuya le realita iro emtedane çar perçene derbay bir diaspora heye, Kafkasya heye le seransere döne Kürt çavevan le heremeye brasişi ev rol ki giringe diroki dikeve serstiye Rezdar Mesut Barzani emcardın hevi dikin ki Dinav Perşe Kürdistan'da o dinav parti u organizasyonu Kürdistan'da ve koordinatör ve koordinasyon eki vi bari bigre serxu o yekrezya mala Kürdi nav perşanda dest pek hassasiyete perşan liberşa bigre. Bale برس جانو آمدی جگیری سروکی پارتی اولاد پارزین کردستان ال باجار جزیره بوتان صبراتی سردان دیروکه سروکی بارزانی بوی دوره ماغوین گلک سپاس کک جانو